Okay, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Pini bangke lang tuma isi surprise mate isi special video na han la bangke na tum nang vek tha la si kato ko viewers ba se betunu lo kitchen pen ki jut anlang thono la si pini bangke customer la bang tum non apuno itum kato ka se mobile ki tum kato ka se ching hondu kangbo te itum kato se ning ki oil la si isi la bang so mobile pen itum kapakang bo bide phan isi asam pen no amente ni daloneli Assam tum pen isi AF बनाए लगे R2S road to safety पुला सिला बांग so apps कतो से मेरे ना तुम install वेक था बांग so road to safety ना तुम Play Store में लॉन्च ही नाने नेली Play Store Play Store वहाँ on ला दता लाबंग दादांग तुम road to safety Langsung road to safety pun tu apps download on le kita download tanpa sendiri dah open from back pun bang. Ladak penam tu phone kangbo pen cipajok dun me lasi labang so kosong mak cipajok bengkel le long tampol ladak penam tu kenam nai sa se semai isi bengkel free penang pilon na tu fan lasi ladak solo tu nani ni kiju dang semai kisung ason dopik lasi lah hai tu fan semai dok ladak lason ada yo lamo women safety pun lasi aku nang li Jui bom husi kumane nang nung ben punang san nunjok na ni cicini nepin pusa mela dado do not touch pulo kumane yang sinang punang kita sente vibrate mate company ke siklolo mate aku kumane yang sinang pun endet pen mat aku pu wrong password dia klik nang pun ke kuima pate lakin has kami kang hu ham pate aku ladak same elam ke spilo lasi lason thosi lason non konasi ke nei mate ladak ladak charging seal pudo ladak device will trigger an alarm if removed from charger without unlocking. So, jadi ladak na tu off no mati don mage on nampo. Kena tu on te ladak itu phone kang boke main ke lake charging bom husi kumani yang san pijok lason se me dopik nani kidam nanji mate dukanong se me nani phone charging bom ma puch bikon nak ke nani cilang na thik thima jadi lasi kunani lang bom husi yang si mane benang phone san pijok pensi pondet lason se me dopik lasi laso apa sih nan tuhan non la baso road to safety po as download kamate ka banalo sila dana tu on no ada on no tena tu pu chibijo non na hok to me nantum na kido chilang mindir cholo la sina tu kumane yang si kanghur te la charging ke sat vegi kani like sabute la langsung akine ke kikalo ke lahano johle Lapu video pakom sebenarnya ke vibrate ke bambom pula sih. Langsung sekarang kalau sebenarnya install back non lagi tu. Jadi pamnya pun tak. Langsung vibrate mati asli bangke install terus sih. Kalau sebenarnya bukan Kachere ni kenangsot sih langsung road to safety bangke enven on. Ni sih kosong sih off tu naik mah betul bangke. Nanti tu joy to pick lah bangke. It's on non aku deh jo lapor mati on mati lah kumane la le sisa jong te la bang so akine ke kikalo si kusong lo la so akine phankel pa off nam pola ge off elo lagi jo hale na volume pakon laps kan le na si la so on phangi nali mi thang si ko off tek so do ke la bang on nam po kala hata password si biar no na mi thang ko pc ke ni ma na phone password si biar no anu te la bang ke si off lo sila han lo Si kalau sebenarnya langsung apps road to safety pun tu download non di description non sebenarnya link di pondet po. Dasi ciri kenangsot dasi nilai pen to. Lalu hello pini video ke. Bye bye.